Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek Ïaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka arpunyo terek unaitung. Kinongnya kali jengki rural taksi. Kibawan kit breu na kisnong baper balwan bo syakani kanong ba shilong. Kila pelong da kejelang rengkat baki Trai kali banyatai halor ki Jingeh kiba kini kinongnya kali kia kendo na kajingkamai jongki. Hakini kejelang lai don rengkat ru ba wan don bok jerwa ubalong uskatri jongka seng kinongnya taksi jongka East Castles District. Ya kini kejelang la pelong ha community hall jongka snong pernai. Bat nakaliang jongka snong lai don rengkat ru usordar uba Johnson Karkengor. Bat hakini kejelang kani kekenhon kelaitai saniba halor ki Jingeh kiba kia kendo haborok kiliang. La kalong halor ki jaka yang kali bat kejing kentiu ya ki breu. Habaya keren bat uba wan don bok jerwa wala pun pau. Ba nakaliang jengka asosian ki kwa bakini ki kali ki nyetre lang namar baro kinongnya ki deki parado parasnam. Nalor kani ulapun paru balada ki kali kamai rong yong rong stem kim ailat ki rural taxi kan sapoi kapor bakin sei kendo Jingeh. Namar lada ka sorkar ka pihak kini ki kali kinha ban kamai tang ki jaka jong ka sor shelong. Bat kini ki rural taxi pat hala ki jong ki jaka nong kendong. Bat lada kani gaja ka sor shelong kan kendo Jingeh ha ka jing dheng kali. Nakaliang jong kini ki rural taxi permit kiong ba nakajing sa penthut nakawai kapor sagoi kapor ha ki police department nakaba katkum ka permit jengki kiong na ba msa ban kamai apo so shlong henrei la sha ban wan bu pat Ïaki tang Ïaki pesenjar nasionong apo so shlong te menta ka jingkali kalong ba na so shlong pat la da kili phaj shlong la da kram dakit pat Ïaki pesenjar mono ban siu ya kata ka expenditure ne ka jinglut jingsap jong ki kali ada kin sulit tli na tang so shlong te kumta kalong ba ka jingi kran ka jongi menta ka sing ne ru kalong ba kembang ngiling ilong yang pedang nak menta ki rural bat ki Shillong region te menta ni Shillong region ru kolong ba kimdei banye bisni haba ki kamai khamtam ki rural taxi le ki dei bitang prakasi kolong ba kimdei banye bisni ki dei banye kamai lang namar lada ki Ïaki pas sakini ki rural taxi ni tu bi ki Shillong region le kimdam lenti su bakinya lakut betang hapo Shillong city katkum ka rules and condition terms and condition jongka permit ka jangki Tedel mata kada pelong ba nakaliang jungi ngi kwa ban pelong pedang kwa ban pelong lang kawai kumbang inang ya da kaju central motor vehicle kumbang isiu ya kaju ka khajna isiu ya kaju khajna we are paying the same category of taxes balai ban discriminate no pat ya ki nong kondong lani kita ki rural bari kita ki urban kajinglong kajing kwa jungi kelong bang ngim kwa ban ban discriminate ya ki nong kondong ngim kwa ban ban discriminate ru ya ki ni Shillong region lani kita ki urban tingi kwa ban ba menyelong banyak kawai. Te kunjuru kini Dribar pat teng ki ong ba teng la di yetu khana somali ki ong ba sa phanya kulit Trai kali ongam tem. Te bensin kalau long bolong extortion no teng mentau lo sa phan arspa laispa duna ka bai malik nang no ni chem. Te kalau long ba ka human right nak menta ban live to on nak menta kini nongnya kali ru kamdon su. Jadi mata kada long kecing jo kini nongnya kali ru kaman ra ta de kecing thir menta sini. Kajing bom Sngewthuh Jingmut yule si apa yang jongka RTA bat ka police department traffic branch ba kumolong lam si kiwi district hapo put sam jongka jelam kalian ba swaban isu lani swaban ai fresh permit kita pan report swan na ki police traffic nani na nong penya uhe do jong traffic ba long fit lam swaban ai ni permit namar sisin mapilai ka permit pihak penbiang ru ki jakayang tenre hangi pat hangne pat ngi ai tangi ka permit ka ba jakayang ngimpen biang tiap pesenjar no suruh. Kalau orang nak kembali ke dor baik kali keju kan. Dan tang maong from Motpran to IGP. From IGP where we will go ru. Lani seno bangin lai ru. Ntip su berkalar bercakayang begin don su ngisu sabe no kulit. Te kalau kita ki berhoi kalau makan kamdon ke Sngewthuh Jingmut. Te ko menta ki ai kini rural taxi permit ru. Teman ta ki wana nong kendong hasor. Khamtam le ngidon tangar li commercial complex. Kata de ka Kendailat, kayau kendailat, makawai kedai kayau do. Te hayau do kedai kayau nam taki rural kibuan kibubun di kidong kendong. Kaba hapto kendailat man tikila bun kiba khambit khambiang khamyo khamkon kila don kibala sa hasor ngim dai kran kata. Henry kalong mentala da kini kiwan bu ikinong yau hasor. Na snong kiwan bu hasor. Na nasor sei kin kinlai na da kimkit biang ikini kiju kibre. Mentana do kilan upor selong seneng la dai rural area. Kini unu kijaka ki bahap sinar di blok kidai hok kini ki rural taksi ban kin kamai. Kibam ha pokok sinar di blok le kisah kidiman kamai bi tangki Shillong region taksi
Namar la thok sa hiru ha kani ke permit ha condition jong ni permit ha ka kani ke jong ka Shillong region local taxi pikani thok no. The vehicle covered by the permit shall be ply within the area roads of Shillong regions only. Kini ke for the kadai nama ta jong ki taxi rong stem kita ki Shillong region. Katba yakini ki rural taxi permit pada la sa thok kendon pat hang ni baki la tang makin wan hakala kendon number P kolong ba ki ang ba la su la yaki bakin wan bu ik passenger national ha sor katba na sor pada phimla ban ya sangsnong tela dan ya sangsnong komno ben kadang dei ka via road na mentai la dangi nadu nasor Shillong da wan sasmit ru ngi habia through ya ka municipal area ngi habia through ya ka dan keti ngi habia through ya ka barik ngi habia through ya ka sibil tikidon ki passenger nong kondong ki baap kali hal steng nanti la ngim kentiu gitu mano pat ban kentiu ki teng kidon ki bah nalai mukra kiun bu school nadu nalai kor kiun bu school salai mukra teng la dei kapor meli south school la da kimia nanti nang no kini south school iki kena school kawan nong ta kalau ba ki klam service wa shobakin ai ni permit bar kawiru kolong ba ki klam khot hearing hiru shoban ai ni permit kasulong bati kajing ajo gini ya kini ki permit ru ngani tu ipi daka bakum no ngamte ngaru ngala persang ban apply lam ya kini permit kena mengantip kajing sisa henry kamsim la poi banu no city sanga kamsim la poi bakin khot hearing bat kamsim la yu hiru ya kata ka kerteng jong ka permit bakan wi a kerteng jonga ngala inquiry ba ya kata te yu le si la bandon tang ka ki bayo kini permit ngai tu ipi yu la mande tang ki kat tu kat ni ki badon jingeh ya po di tu ha ka ba mentali kat kum Jingmut jonga kolong ba la sedang hiru kata ka jing ong baye yo dah ka bakum ni dah ka bakum tai kumba kayat kani ka Shillong region taxi ba Sngewthuh bakla kini ki driver ki Trai kali saki saka perthei bo roi mun chongno sakani sa kari kasi jentia jongi bro koi ha ka ba ki ong ka permit Shillong de ka ram hala mo lai laksan pho kawan anta nai kami kita lai laksan pho to skin tala ngarong ada bisa lai laksan pho Trai nak liang ka RTI ka kloi semua ban aya kata ka permit lada ka kloi ban aya babon ngina su ya sei knang nak tangga wek permit ru knang ngin yo ya kata kajing sisa ndai katkum ka ani te kadai bitang arsan ka te balik kali long kumta balik ki Sngewthuh bakla pa kumta ya kini ki Dribar ya kamai lang nak liang ka RTA kam sim khia ya kini ki ki bangi dawa nak liang jengim kaseng ke bangi yang pedeng nadu ki local taxi yeluan blak hadu kini ki white and green yang pedang penlong baik kawai lada nak liang government kamsim nani kan liang ka RTA kamsim ya kanunu ka rai ka babiang kaman penhun lang te kemut ngiman si menhapsim nakilat Jingeh hadian mangilai athir sani ba mansingin kong kolong ba USP le wong ba ngaling am tip iye bang kita ki brokhot nomor ba de wan hadin but suong bang su follow up bet ya ke bla tho ka permit tangi sutnat ya ke mau buku mu brebo enforce ya kalau kurang sya ka kum ki kendong ten rengi dak mensim jing kerpat ngi peni bai dak jing thok jongi bangila ai sakarti ngila submit hiru dak momendo mensuha ka pom nong transport minister ba SDR lindo ba hado kan mentam pat sim keno sim inisiatif nak liang ka sarkar lan nak liang ka RTI ru unjo tingang kat ba nak liang jongi kim pat la ban ya pen ben yang subha ngi kerpat dak mensim pom smurit subha ai lat lemeki kat ba 4 mi dak order ka babiang namar lada phi menta pi ong ba ngi su ong lada phi fine tangi ki bajarngam kat bai kini ki bayong mestem berdek phi kampet ya ka condition jong permit baki thok ba de man kamai tang la kalau long balik siliang khamat te khnang ba kan long tarajur kan nomno siliang inu ru sin phi le langkom jo te khnang ban le kita ki berkhoi khnang ban laj ya congestion tengah Sngewthuh yang tasipor ndai mentala dong nrio hajar tam tli ki local taxi Shillong region menta lada kim sha shu ban kamai kirong jerngam ha posor Shillong dementa kini di mentabun asar telada thab asar rong tang po municipal area cantonment board but European board kata kadeka jing sisa telada lada thab ye kini haju traffic jam asar Shillong tela sar khai tengi li banjerngam tela sar phu sam khai lupa kalau nom ta nomor bubun kita respond ru ki bahap apo sexual area kidai ki bahap apo ani kibadon apo sexual area kidan saki rural area te kalau ta kajing rai menta hang ni meeting kolong ba kini ki Trai pat ki driver jong ki rural taxi kolong ba nginom pet region wise nginom pet ya kono ka jingdon jong phi sekno no jaka henre ngin simbe ba rong jarngam rong ni ngin long bai kowe ladang ipoi ban kamai sunuru ngini